Ole America o America di yo kolwane galakini. Amana yeja ne galak, yeja ne boruri. Ngale ma bayi no rale kai. Halondo yake, kollo ba wo kitini ka do gulya ni tiena, do yang gulya ba yi. Kai ga de ma bayi no regal ngana. O di le uriya na sai no di le uriya. Na le do sarjala. Kangaro chile na bo ofisi. Wamekabaiki serikali kitokolo show. Tumesema kila mtoto ambaye amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, atapata fursa sawa kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu. Ekilimo tankariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM na. Tabaye Saa Naapishana oldaikani ong'wan naomon empalikinoto enkaraki nelimu lomon likinjo enkiroshinje Nyakweri tekopkop Transmara peyie erripi ina tim amu kibung'ita enkishui oltung'anak kumok teina luboto olosho. Eloito dukuya emanyata oolorikan temurua enkiwanja tolontoluo le Transmara. Ibung'aki eselenkei nabo temurua oloibor Soito nitabari enkitesheni orpilisi enkang e Kilgoris elimuni ajo etanang'ayie tenkoitoi enkerai naata wikii are. Etejo iltung'anak le ward olulung'a menyorraa metaa irkulikae arikok oogelaki ninche olarikoni teina ward olulung'a. Kulo omon orkulie kumok mairiamari nabo aliki pookin enaa enaikunari kaji Vivian Kanoi. Eomonitoi olorere loomanya embata entim e Nyakweri tekopkop Transmara peyie errip ina tim amu kibung'ita enkishui oltung'anak kumok teina luboto olosho. Lomon lelo oibalie orpayian obo yioloti enaa Ole Saoli neomon ilo openy ina ward e Kimintet peenya siasa osotua tena rishata natinyikua engelare. Ore Abraham Tobiko nolasirani lang loolomon. Ifotuoki ilparakuo loomanya enkiapata entim e Nyakweri tekopkop Transmara peyie egoli eramatare oontimi tina luboto olosho amu ore naa intimi naa keyau enchan nisulaki naa toonkolong'i naati dukuya. Lomon kulo oibalie orpayian yioloti enaa Ole Saoli omanya enkiapata entim e Nyakweri egira airorie mesa olomon e Sidai FM. Ole Saoli namanya Nyakweri. Niaku ore siinye iltung'anak nirripirripi intimi, ore nkuti timi niatata nirripirripi piramatishorere amu ntimi dii naayau enchan. Nitukuj naa ilparakuo le ward e Kimintet piibung'a aaku entoki nabo. Ning'oru tosotua kimbung'a, ore peing'oru oltung'ani olorika ning'oru tosotua. Asiraki Sidai FM kulo omon tekopkop Transmara temurua yioloti enaa Nyakweri. Mbojoi enkarna Abraham Tobiko. Ashe oleng Abraham Tobiko teilo kilikuai nejo irkulie omon nchere eloito dukuya emanyata olorikan temurua enkiwanja tolontoluo le Transmara. Emanyata ina nayawua tenebo orporror loorompoi tenebo irkarantura enkaji Siri FM elegonaki na manyata erikoo le Samte neibalie patena manyata tiatua ele osho. Ore ele somin le Ntroika noolasirani lang lolomon. Emanyata olorikan temurua yioloti enaa enkiwanja tiatua Dalkaria nayawua ilkarantura tenebo sii iromboi tenebo tenkaraki naa ramatare etipat oleng tina luboto olosho. Ore naa Ole Samboti naa olaiguanani naa kitok neibalunye naa tipat ina manyata neisulaki naa tiatua ramatare ormaasai egira naa airorie mesa olomon e Sidai FM. Ore taa toonkarn naa kaaji Ole Samboti nara olole Kisolei Borkapurri. Naa ore naa tenakata kitii ene naa nanu olaiguanani sapuk loorompoi oitushul imurarat pookin. Naa kaata oloti lai. Ore kitii enewuei naa kitii ene kira irkitoip enaa kira irompoi orkarantura kigira aing'oru naai piilo ayiolou kitii entaleng'oi emanyata olorikan. Naa ore emanyata olorikan tipat enye emanyata olorikan naa keetai irompoi neetai irkarantura. Naa ore irkarantura orompoi ore pooki murata naa keuni kando kando amu keetai irompoi naa ninche apa etang'asa irkitoip aang'amaarie enkima ometuno. Neng'amaa irkarantura amu ore naa toosiria naa keji irompoi naa keji irkarantura. Neuni lelo tung'anak kando kando amu keuno irompoi kando neuno irkarantura. Ore kiwango tenakata nikitii netabawua apa erishata natejo loopapa irkitoip iririkino apa nitutumi ele orere metaa entoki nabo amu kiro apake paa kitu naa apake naa kinepuno. Ore tenakata ena naa keji emanyata olorikan enoonkamulak tormaasai. Ewanaki ina rishata makewan sininye Ole Sayiolo lebalunye naa ajo nchere ore naa kipirta ina manyata naa peeyauni nena siritot metaa entoki nabo anaa enalimu Ole Sayiolo legira naa airorie mesa Sayiolo nara olole Musingo
ara olaiguanani lorkarandra lote lole Samboti kitii naa entaleng'oi ajo sinanu naa emanyata olorikan naitushula naa yiok irkitoi porompoi kira yiok kutitik torompoi kake todua naa irkitoi paaji ririkino nikiaku orporror obo amu etunuk apa ninche yiok tesiadi neuni irompoi tedukuya neeku ilo kiteng naa oisho yiok pooki enkarna nekitaa lorporror obo yiok porompoi neeku irkitoi naa ajo sinanu aitaam iyiok intaleng'o neeku ore enejo ina kimaasai ore naa keyieng'i ilo kiteng nedung'okini yiok enkarna nikiaku orporror obo neeku mure kiata irkarandura nemikiata rompoi nisho yiok irkitoi enkarna naishoo amu kajo ake naji rompoi nemayianakini yiok pooki neeku mure kiata utofauti etejo irkitoi pee kiaku entoki nabo nena murata pokirare neeku nejia ikunari kimaasai ore entaleng'oi pookin naa enorkitoi irkitoi pookin pee kiaku irpayiani amu iririkine ishori yiok ntokitin pookin enaa natejo ole Samboti ishori yiok orkidong nishori yiok inkamulak nishori yiok pooki toki amu kitaa naa irpayiani kipang'utua tenda stage emurrano kishetuo naa aaku irpayiani tenakata neeku eetuo olosho pooki naa losiria eishunye aaponu ina taleng'oi ang aponu aduaki yiok ina. Siraki nabo uni ompointi ong'uan Sidai FM temurua enkiwanja temanyata olkaranturo tenebo sii romboi kaajili isuamin ololeng toika. Ashe oleng lesomen teilo kilikuai nejo irkulie omon nchere ibung'aki eselenkei nabo temurua oloibor Soito nitabari enkitesheni orpilisi e Kilgoris elimuni ajo etanang'ayie tenkoitoi enkerai naata wikii are otisipu olaiguanani kitok lemurua oloibor Soito yioloti enaa Francis Ole Naisia egira asaru ina kerai nitukuj intoiwuo pee irorie iselenken kutitik paa tenetum inkera nemitoki anang'aa amu eng'oki torrono oleng. Ore Naisia Francis olaiguanani oloibor Soito location nikitum report enkang naji enole Parot oloibor Soito tene enkerai natoiwuo eeta wiki are nane ore ade peeshukunye ng'ole teipa mekure eeta enaduo kerai eiparieki nejo otorikoko apa orpayian otoiwuo neany duo itobiru oleng kiwuo olaiguanani Oti Kennedy Taruru kiwuo aihoji enaduo kerai niking'amaa nikiriki police nelo taa alimu ajo kishomo aapik ewuei naijo orng'arua oleng torereti nikisuja maapa meshomo alo aitai tiatua orng'arua ijo maape eton ishu enaduo kerai ishirita ninye nikisaru taa shukokini nkilani nairowua nikikwetie mpaka sipitali eshomoki taa aapik enkio kiomon intoiwuo ore teneisho Enkai enkerai cher amu ore taatoi nkera naa nebaat ore taisere lamaniki ina kerai nalotu aibung iltung'anak kiomon ake nchere menoto sinye intoiwuo nirorie nkera nemebuakini amu mikiyiolo tenaa naata tiang' peeshomo alo anang'aa enkerai netem sinche nkera ore duo peepuo enoto enkerai neibung paa metonyorra ng'ole Ejo irkulie omon nchere etejo erikok oogelaki ninche olarikoni tina ward ololulung'a eimakita lelo omon esuju orkilikuai det lorbungei lina kop Dr. Kurei Ole Lemein otejo kejing'aki imbaa olorika lina ward ore Branis Enole Sankei nenkasirani ang' oolomon. Etigilunore iloopeny le ward ololulung'a ilomon ootejo det orbungei le Kopkop Narok Kurei Ole Lemein nchere ore olakeshani pookin lemeyieu ninye nemeishaa negelu iloopeny ina murua ejo megelakini ninche olarikoni. Mbaa naatejo Kurei eji ninye MCA lololulung'a naa ninye osenetai naa ninye orgavanai naa ninye orbungei. Ayieu najoki metii enkolong nabo nitoosho entumo nimpoti iyiok kira emurua ololulung'a nilotu aitoni iyiok ajoki ore amu eshomo apa olorika keng'a kai kingo pee kishuku iyiok oototona kira emurua nikiyau indamunot ang' tenebo nikijo kai kingo pee king'unuu olorika nikitegelutua dii apa orpayian oji Sonkoi Ole Lemein leng'arie kina ninye taata oipeperusha bendera arrinyu olorika arrinyoki nkishu oshomo apa idia tim. Mebaiki sii nilany olorika le gavana nintoki alotu aaku ipepeenore le MCA. Mbung'a duo elde lino amu lelo lewa likitabaikitia. Kigira agilunore esiai ng'ole natejo orbungei emurua olori ajo nanotelu olarikoni. Ore olarikoni nikindipa apa yiok aategelu ore olarikoni otejo Enkai ninye egeluni nidipa apa aima nemeekure neetai likae leme oloidipa apa wananchi aatejo ninye kigelu. Ore pooking'ae naa peelo orbungei nelo aing'oru olorika lenye ning'ua ole MCA tetegelu wananchi orkasulai amu wananchi naagelaki ate olarikoni. Lomon ade eibalie orbungei Ole Lemein tina ward. Njaake orkansolai ashu ormoruo ogira aing'oru MCA lemeyieu nedol enkomom Kurei enchoo siadi amu kara taa tayari tolarrabal lena ward.
ore larabal ena ward natii olten manyorraa duake duo ino. Neeku ore ake paalotu metaa aisignala ntae ajoki enaalo ata inoolong nomination kayie naliki ata tenelotu ng'ae mikinguranie maisha. Lele dio nanu nanu orkansolai le nanu orbungei nanu women ang'ae dia paron eyiolo ntae nako nekenyu ake nikiyokiki kila wakati nanu poki toki mpaka nikimpanga taata ore MCA limikiyieu naa ikiwosh ake orkerembe dama nemikiure doi ikijoki ake apana sasa asiraki ip nabo union point Sidai FM tekopkop Narok kaji enkarna Brandes enole Sankei. Ashe oleng Brandes tele okilikuan ejo irkulie omon nchere naboisha olchani lenkaji ormaasai amu ketii nabo nkajijik kutitik tiatua ele osho nemeishiakino nitoki aoro orkilikuai loimaka Stephen Ole Mpaima obo loolakeshak le MCA te ward e Kimindet neomon sii olosho le maa metenyikaki Enkai pooki rishata. Ore Dennis Ole Kolian na olasirani lang lolomon. Ore enkaji ormaasai naa nabo nkajijik kutitik oleng nemenyor eoro nishiaa naa nepuo aibung'aa neeku entoki nabo anaa enalimu obo lorbarnot te ward e Kimindet yioloti anaa Stephen Mpaima. Ore lashumba peetii enetii tenakata neme aing'eni oleng anaa oshi vile nigirara epuo mataramatisho nikiaku kire enkaji kiti nemenyor eoro itejoki too pedol enkerai linyamuki eitu edol menye kire enkaji kiti enaaji ormaasai menyor iyiok eoro menyor taa iyiok tenerai lologira alo enkiguana nikiorore shomo akeyie amu meeku ina kiguana. Ore naake etiu nijia netejo Ole Mpaima nchere kishiaa nepuo aibung' olosho enkanyit nitoki sii aureyu Enkai peetumoki ashomo ainoto manyisho nadede. Neeku ayieu naomon intae irmaasai ematayiolo sii Enkai mapitii kanisa ematayiolo Enkai pee tenilo dii ninye neeta ntokitin nikidamunyeki. Ore ilaiguanak amu ketii ene irpastai amu etii ene mirara le maana oleng tenemeeta entoki nikidamunyeki tenilo tene. Njoo doi ore ake piilotu siyie kiponu aisho yiok lesere njoo eku tuwoshu sidain pookin nitaasa kake mee torrok. Ata ninye tenirakasis amu kayiolo ajo ketii iltung'anak ake. Ata tenirakasis naba. Tiatua enkitesheni oolomon e Sidai FM mpotieki Dennis Ole Kolian. Ashe oleng Dennis tele okilikuan ejo irkulie omon nchere kenyamal oleng emurua empaash tombaa biotisho tenkaraki sipitali naikenoki toolarin ootesiana esuju empaashai orkomitiini tenebo laisotuak apa ootesheta ina sipitali yiolot anaa New Frontiers. Ibalie sii lelo parakuo osomi tenkaraki entorroni orbaribarani nisulaki eetae iltamuoyia ooyieu embaata esiokinoto nipotu ilarikok lenye peenyamaliki ina baye. Ore James Ole Nchoe na olasirani lang lolomon. Ija kaiting intai kailus endung'et ena natii ilukuny olosho lembai te sub-location ele shurate woodo naigara tolontoluo lenkare Narok. Imbaa ebiotisho te sipitali naikenoki ilarin ootashe eimu empaashai orkomitiini olaisotuak ashetaki leina sipitali yiolot anaa New Frontiers. Amanya emurua empaash kayiolo mbaa esipitali eshomo embata ormembai airorie enkampuni najo New Frontiers otii Ng'osuani netum enyamali lelo tung'anak neshuko taadoi etejo mikiindip ataasisho tiabori wananchi egira apa airo embata orkomitiini tina sipitali orkomitiini sii lenkop kake ore asilimia sapuk netum ninche nemeyieu naa apa lelo wakati lekulo arin pookin oshomo dukuya naa ketiaki ina sipitali ore duo yiok loopeny emurua naikijito enemurua ake sipitali neeku etii ake nkutitik orot naayieu kulo tung'anak neya aiteenenye. Neeku ore tenkaraki ina neng'irinkiriana eramatare esipitali mpaka nelau iltung'anak lempaa pookin baata tenkaraki eyieunoto oltung'anak. Etopona lelo parakuo ikilikuan erikore woodo naigara peyie edamu ninche tenyamali ebiotisho tenebo orbaribarani lemeimayu tenesha neisulaki ate iltamuoyia. Naamanya emurua mbaa kinyamal naleng tena murua mbaa siai esipitali nelalakor lemeeta entoki natii nekiyieu nikijoki serkali naji nkishutu naara narikito lemakop amu kinyamal naleng oleng. Ore tenkaraki esiai orbaribara ejo alotu asha nenu katukul peemuoyu oltamuoyiai naa orkarai keya maikata nekeya leshuta sipitali. Te sub-location ele shurate emurua empaash esiraki enkitesheni e Sidai FM kulo omon tejoki enkarna James Nchoe. Ashe oleng James tele okilikuan ejo irkulie omon nchere eipang'utua olturrur yioloti anaa narubare eseriani eret iselengen eisho masaa oshi naasishore terishata olapa yiolot anaa sanitary towels toosukuuluni ile te ward Maroro kaunti e Kajiado. Ibalie naa enkarikoni ilo turrur Jen Sutek nchere itaituo ina retoto tena rishata peemenyamalu ake selengen eesita entemata enye kitok tolapa liokuni. Ore esiai ang sapuk tena rubare eseriani naa
enkisuma entito oshi ki-advocate oleng, ketii oshi enkata nabau nedol entito olapa nebaiki naa kemitiki inkulie kera epuo sukuul tenkaraki kuna tokiting naitumiai, ebaiki netii intoiwuo nemeidim ainyang'u, nikidol ajo kasidai teniki-support inkera, nikijo apa enaikash enikiponu aisho peemelo ake nelau enkerai nena pads nelaikino ayeu sukuul. Ore tenchoto enye Jane Saitaga emembai ilo turrur netejo meeta eretoto natumito oshi ninche te sirkali eesita ina siai amu kulo oshi emirr peyie etumoki aatodol ajo kegira abaya enkisuma entito teina luboto olosho. Ikilikuana sirkali e county peyie epik esipil nabayo oselenken pookin natii sukuuluni meitoki aanyamalu etum nena masaa etipat oleng. Ore mpisai nikiata naa kulo oshi kimirr, kitipika ntoyie sukuul kake kenyamal naa mataret amu ore entito naa kifaa piisuma anaa piisumate ilewa amu entaisere nena pisai naajing'u naaji ina county enyitito mbung'a ntoyie peetum sinche aisumata. Ata irpayiani tiatua community peibung'aki iyiok nikingira aomon laisotuak neisho yiok sininche ereto ake yeyote tenaa county government, national government peisho yiok ereto. Embaye ina natishipakinote erikoro nena sukuuluni ejo keishiakino nereti selenken neishori nena kitampaani etipat olapa nisulaki tena rishata napoito aas intemat enye. Kincho enashe ele turrur lena rubare eseriani eetuo ena sukuul ang'. Ore kuna kera noshi olong'i olapa naa idol ajo metii enkumoi sukuul tenkaraki metum pookin nena masaa naayieu tenena ake peyie eretori sininche peyie ebaiki nkera pookin peetum pookin ataa ketii sukuul isulaki ninye ena rishata nagira nkera aarrerena pees entemata enye. Sidai FM ena. Naitabaiki lomon tonkorroki le Saa Naapishana endama tiatua ip nabo union point imiet Sidai FM tolubon napaasha Narok, ip nabo union point ong'wan torkerenket le Transmara, ntomoni esalo saa 0.0 kaunti e Samburu. Itum enkitesheni e Sidai FM tenkoitoi e online www.sidaifm.co.ke. Ashe oleng iltung'anak pookin oing'orita kulo omon tenkoitoi e Facebook live. Babayao Dalmas watching live from Nkorroki Olomon Tyson watching live from Nairobi tenebo Darius Daudi Munge Parkeswin Toika watching live tenebo oltung'ani oji Mose Mary watching live. Ashe oleng tenkaraki ina Parkeswin Toika, Babayao Dalmas Rafael Ekshon Nasieku Nchue watching live. Ashe oleng tenkaraki ina tenebo oltung'ani ojo Dalmas Leparan Mekuro watching live. Ashe oleng tenkaraki na Jerry Musaka watching live from Nakuru County tenebo Masoi Joseph Gabriel Etaya Wapari Stephen watching live. Ashe oleng Isaac Saniz Maatany watching live from Lenana. Warkuleka ake tung'anak kumok oing'orita kulo omon tenkoitoi e Facebook live. Atejo ashe oleng itumore Wambaz Oleman kiyaki ndorropu Olomon Saa isiet endama kaji Vivian Kanoi. Tenkariano sabuk tesipata o tempijan sabuk oleng Nkorroki Olomon te Sidai FM. Yaki Olomon elenkiguran te sew nalolonga te Sidai FM. So it's down to business here.